Oko kolegi hufanga ngai whatap ko ta pe ko se na whaki ka ta mo ai mo meniti ko ni ke whakahoko ai. Pol kalama hanga maheni oko ilo ako special hard talk ai patoa kropolo. Kaki mo ya ko fetuka fa fetam fa maloge. Tama hevani off mo tau heta fil manako ko ni fa mai matek tau tol o tau. Au sia ai mo meniti ko ni la hengahi wata makina to ton ke mole ta mo ui ka tau ke ya sia mai mo meniti ko ni ko ya tau. Ata fa fetai mo fa maloge te off mo tau ko to pena ni fa matek tau tol. Ko ia oko he kai te toi whakalolo, ka kōkore ke hufanga tue pia talangata ia te ki ta whai ki tō mama watu ka tā muau, e whakahoko a whai poro kalama koe ni. Ki mua ia ko whamalo ki ka whai whekau, ka te ki mautolo kotoa pēna e lotu mai, mo ngai wes wholofola ko mai wako ne kina, whine motoa koe ni he wike ki he wike ki he wike, ko lotu mau pē ki whamalo ia ki mautolo he ngai tauhi, mo ngai tōkaki o e tau ngoue ko e folofola he loto e whine motoa koe ni pa ko whawhetai mo whamalo ai he ofa ko ia hono hinoi iau mo ako naki me he folofola maa mo maa oni ai tai hamai ko ia ko whamalo ka te motolo whamalo ka te nga tolo na nautoko ni mahe no tata naki foi polkalama koe ni ko polkalama koe ni e ki outside ia me anga mahe ne polkalama o ko kai ke iai ha ngai konga te talanoa ki ai ko talanoa ni ngai mea o hoko i heanga o e ngā ue patoa. He koe taha ko tau lost. Koe ke toi ilo i halafono ngā i he taimi ko kou sio mai. Ko nau whakaamua. He hanga euk te whakaamua ke mo ui maa akirisi he whahinga ni. Whakaamua he whahinga ni ke whakataha mai patoa ka mau malo he puleanga i Novema. Whakaamua he whahinga ni ke mate mai ki kulupukoe ka mo ui e kulupukoe. Whakaamua he okulahe ngai whakaamua. Pea ihe ne pehe te talanoa ke mea ko ia he poni. Ko ia o kou whamalo atu ai ka kou kore ke u kamata ai talanoa koe ni. Pea ko e talanoa koe ni malope musio mai o ku kehe ai natula o e mea ngā ue ko ngā ake poni o ko ngā ake fusati lahi. E plava ke u kapau e lava tahasi o ai plava ke u hanga tafa tātai. Pe te hanga whokotu e mea koko talanoa ki ai i he ngahi levolo kehe. Ka lava ke u talanoa ki ai pa te u whesi o whake au kia taim ke te musa mako mata e te hanga o ke e ke olunga kaulau me turiki koe. But anyway, tuku mua ke whamatala ke he ngā aue o kwhai e he patoa kropolo i he fo i mō meniti koe ni. O kuanga maheni aki ai hange o ku shift kia ai patoa kropolo me langa whare mga ngawe ngā maheni ka asi mai fo i natula o fo i ngā ue koe langa i ngahi society. Pa neongo whahe whakaanga he kakai ni ba tala mai e moe ko au talo e ngā ue ko toa whahe patoa kropolo. O ku iai pe ai impact o ngahi project tau taha i he kakai. I he kakai ki whalukonga kakai. Ko mea koe ko langa whare koloa society o ku ne impact e ia whanua whakalukufua. O ku ne impact e ia whanua whakalukufua. Pe aku lawa lewa ke sio ke iloi ai fie kaia mo whakaamua ha me i maa pe ko ha. Toi lakanga e mo ui kia better life, piko better stage. I he mea kong nau mau he taimini. Ha upe o ngawe ake kakai ko ia whainga whaunga hala. O nau pehe ke lava ke nau whaie ke unga ke nau benefita. Lahe ngai mea ka atau koko. Pako loto ke honga wha maala ala ia i he pōni. Ke tau talanoa ki ai pa moeanga hano whilawe. Ke hala whanonga pa moe ngawe pule anga lolotonga koe niu tau lolotonga whakahoko. Ka tuku mo ake u. Ke u kamata, hei he e pōni pa te u hange ko kulau, o kui kai ke iai ha asenita, ka te u talanoa whakaluku fuape, Sai, i e kamata mai ngā ue koe ni,
he hange ko ni ko mo oslave mea I he taka katoa pe na ka mata ngawe ko ni e tangata hon ko akilisi he kono moni na kai bege hata I mia de no fai au pe au interest I he fahinga ngawe na fai akilisi ake tai ilo ne kai bege o na kawa to taha ka pa na kuofi apito ke akilisi e ai ha fahinga mari pe opportunity ia ke ukawa he fili fa fofonga fale alea o ko ilo ilere e au me ko ya I ene tu ko taimini o ka pa na fai yange o ko wa ko ke tunga ko taimini o ko ngai mea kata ko fai ko taimini kana ke mo e tanga taiki o wofi pehen kia o fai ngawe ko ni o wofi pehen kia o ko os palomes ya tek motor tene ave ya o ke feitu ke alo fil fale ale me ya ka ke o ko ikai ka ko ha industry ke me ko ya o ka industry ke me ko ya neongo e fie mau ke tonia fonua pana ako os talano la pe au pito ke me ko ko katoa ko uhinga fai foi programa ko poni ko mavahe mavahe atu e international sai mavahe mai au mavahe hake mai kakava me mai kakava mavahe hake takanga tau foi mavahe hake democracy patoa what mava aya o kuele va fahinga si oia ai kautaki pe a ke ko atimi o pe kapa e unu mai whakataha katoa ki loto ke tau whakataha pe pe te tau malohi novema o ko uloto ke wanga educate fonua mo kakai mo patoa e poni ko taha ia a whahinga talanoa o ku whai ha kakai taiako uneducated people they make that communicate now ai information ko ya o tuku mai ki loto ke whakataha ke tau malohi ka whakatwhanau mai ka hanga iau o ako ne kina ki motol e ngawe uta whakahoko he poni. He koe ka mea whaowenia. O wai ka mea whaowenia. O ko Siliana e mehe. Ko tonga hau eiki e mehe. Ko tonga tau ataina mehe. Ko 7 afitu mehe. Ko mamonga mehe. Metotisi mehe. Mosio o kuao ki he lotu ma oni aya ai whema paki aki. Ko hana uhinga. Ko uhinga he ukuia e takitaha tui. Ai ha. Ai toko taha. I he haofanga o kau ki ai, pa aku ni ngoi eia kane get out dia me he foi katoa o kulupu, katoa o kulupu, tene alu eia o whakalele o sayang eia pa ia ni kau mui, pia langa ai hono power, hono legacy, o woko ia, e ngai mea whakalau maari Koe ha ke ai ki politikale, mo ki political arena, ke oa na tae hoko ai mea ko ia. O hoko au pito ia. Liliu mea atui ke ha puleanga whaatui ke ha whakatemo kālati. Liliu me whakatemo kālati, Republican ye, koe communist ye, koe hae whahinga. O hoko ai mawahe. Wai, ko hono uhinga o ku taha mate pe. O kuiai e whahingaongo I he kakai koe koku nau mawahe. O ku nau ongo e ki nau tolu a te ki nau tolu. Pa koe uhingane kai ke properly training. Mea pe ua. They were properly training or they were not properly training. Na kai ke training nau tolu, penai training nau tolu. Pa I he nau nofo I he fo I mooni ko ia mo ki mea kou nau iai ko he taimi ko ia. Ulawa leke tupulaki ai ha. Ai te tau iko respect, pe te tau iko loyal, Kai ke toi royal, kai ke toi loyal ia kono kau ngā mea. Pa te whakataatanga te au. All of you guys o ngai kau ngā mea, hardly. Hoku ngai kau ngā mea out of state mo eni tokola. Nē kai ke mo ilo e motoli a aha mo ngai ahai. Nē kai ke ilo e tahine koe. Nē kai ke ilo e whiti motua. Nā aku ilo I he taimi nau whaia por karama koe special heart oka. Ho mo whenga mai koe ka te au ke mo whereni mo au. Ko ui ngā koe ha. Ko ua kai ke whukakai koe mui a te au. Nā o si ilo e pia back then. Pa koe me mea I he lao gui koe oath. Koe commitment, oath of commitment. Ko atu ai oath ko ia ke mo ai contract ko ia ke mo whaka mo oni ai pa mo toki hu mai ki lot which is kone taimi e approve ai laiseni kone tuku mai ko laiseni officially o mai certificate ke hengi office
mo Steve ki tonga ku troa lewa ngai policy ko ia e kai ke to ya ta tene enda e a patoa gropolo without a commitment of o ha o hinga a contract ko ia ko contract ia ke oa na ke fenga mai pa ke to fenga ki to ke al oha ke al make a competition ke al o make a competition against a patoa gropolo he ko me na ke ilo meha mena ke ilo me ako ai go ke fe ma go ke algo foto na kai te ke me maheni mo tahini ko ka ko tilila mo pato gropolo ne kai ke me ilo politiki ka ko tilila mo pato gropolo did I ask you guys any prices anything no ne kai ke ask ya ko inga na ha ko hinga ne ka ke properly train yau o guyai ha mea ko commitment oath ke mo fra mo onia he ka pa na I lo e mea ko ya ki mo he ya da mess up he ngawe ko ni he go follow aya contract ko ke mo fra mo onia pa ko mo ma va pe ko fa mo fa ki mama mi ho ko tu ako ya ko hanga ton ke fra mau anga ko ne ti enia ko hinga mea ko fa fo por kalama ko ni o wa na fa ka ka hataha ngawe anga ko ni te ne fa ya fa manuva ko ya I he time e out there like ni no he kai ke to fai ngawe ko ina ngawe ya ko ya pai kai ke to ha ko ke fraferen within mo ka kai ai grow bolo ne kai ke me ilo ia e ko ka ko hinga ko ha ko ta hange ma ngata ho mama mi o mai ho hau ko nga ke feren mo au ke ha ke hu mai kiloto ke ha ke mai benefit fu kakai but anyway ko ku tala no e ke kakai o ku kamat o ko ke ngata pe he kakai ko ya e hange ko kakai ko no tau lau nga ma pe ai tonga ha me ko ko na ha pe ko e fai ki ngawe ko pe si o leva ko foi ngawe ko hulu ko ke mra mo telefoni ko ma hulu ko o ku ne hanga ya attract ai mafu e kauta espra ko muri te na uri mai tau seniti he tau pe ka ke to ha feito no hulu hulu o wa hulu mai na fa na we fa af umu o wa hulu mai na fa na we na uri o wa hulu mai va wa na ngowe o wa hulu mai mai na mialele o wa hulu mai na ulelalo o mo sio ko ngawe aya ko ngawe ai kakai uneducated but I ke properly trained ki na tol ke anga ya anga mo ui lo yolo ki ha mea na fa ha ta ke ka ke hau o hori ke ma wa mo ui pe ko hau ko ke hau ko fai ha ngawe ke laka hake he ko en o wai fo ki pate ta na pa te o wai fo ke kakai na pe mai fe akilisi o ku hau ya hori ke hijack te ngawe akrisi pa ko ke ni respect ya fa na akrisi te dat ai ke I never no foi ta fa ko akrisi I never ask ka akrisi ha me ata ko na aku tu wa ko ya ko to koni ka akrisi ne ka ke to wa ha me ata akrisi almoya na aku tu wa ko to koni e taimi na fe mawa tangata ko ni ke fai to koni ono tapa la sia ya he ope hono fe mawa ta ko ni ke fa mafola atu a ene te fito ito ka te rine ke ilo kana aku fai pe ya he fonga pe aku na aku fai pe he lea pe aku na aku fa molek pe exirin pe aku na aku putu ke ta pe me kat kato he ilo mo mama na aku ma ko ya o ku ke apito ya me tonga ki motolo o motolo ko to pe mo mava he me pato akropolo ne kai ke mo maheni mo to mo e ka ko ne kai ke mo ilo mo to ta ko ka ko and then you took and run away with it o mo pe ka kai lele ia i ga o ko ka kai lele o ku hoko I ngawe anga ai ni ko ta lo tonga ngawe pa kwai le ba le a ko mai pe ta whakataga tau malo hi November. O ko palo mese aten ka te motor. Te ngawe pe au he kulanga whanua, pa te ulava pe a kouna malo hi without hato e tahana. Without hato e tahana. O was whiunga pe kakaya taha mana uafe, o kui patoa kropolo he taimini ke mawini aka November. O kui kai ke utoi whema, e awe ke hau hata polau mai, a whainga talanoa koe ke whanonga au te ringa. I kai. Ka pau koe ke langa whanua, heko eni. Ko ta whakatata ko whainga whalukonga kakai, o koe kakai o kuha, o ku whei lau lau. Pa koe kakai o kuha, o ku ofa pe ka koe ke whei lau lau. Pa koe kakai o kuha, o ku hakwa, o whakaluma pe. O ku mō pehe e whaiwhaiange pe ai whakataha,
whakataha e ofa ta e whei laulau mo, ofa whei laulau, pe e whakataha ai whakaaluma pe a mo whei laulau, pe e whakataha ai whakaaluma mo whakaanga, mo whei laulau, pe a mo ofa atata, e ikai ke te lava ke na whakataha. Ko patoa kropolo ko kakai whei laulau ia. Pe a ka pau o kui kai te ke whei laulau, te ke tae lata koi patoa kropolo. He kai te ke lata koi ai, he koi mo ui e kakai ko ia ko whei laulau. Na rea ke whei au ko osi. O ku kehe. Ai kumfonua ua ia koe o ku whei laulau, me kumfonua ua koe o tae whei laulau. O ku ke, pia hei kaipe lava ke na whakataha. Hei kaipe ke na lava e ke na whakataha. O ange tope, ko toka ateline ngai sesi. Toka ateline sesi maamunga o pape ki tamasi o no tau walu. Toka ateline sesi tonga o eki o pape ki tamasi he ne kei mahina petaha. O ku mou pehe e lava ai ongo toka ateline ke na whakataha neongo e na lotu whakaristiane. Kai, hei kai ke lava. Pako mea pe hoko kuha, ko alo e kakai o kutui, ke papitaiso ta o hongo fulu sas mamong, ka alo e kakai o kutui, ke papitaiso ke mahina taha oha, o se astonga pe sila. Ko ngahi teftoi toka teline, mo system koi o whakalele aki, kua pau ke na tatau. Ka toki lava ke taha. Ngai mea koe ne whai koe agrisiko ya. Ngai mea ne whai agrisiko ne hanga whakatoka lerei mo ne whenga ke ne hanga ha. Revolutioni ai ha. Ai mōna ki ke become democracy a tonga. Na ne whai ea tau e whanoa. O wikai ha mea ia ite wala to o whatai au ngai ngawe agrisi. Ko e ku pore he ne ngawe o ku tō atu whakauria. Pia ko au. Mo ku tui pia aku mo iloi pia au. Ko osi. Ai ngawe agrisi o lele mai o ao ki wafe hongo fulu. Wafe hongo fulu ko. Wafe hongo fulu ko mo moi mai ne afio. Mo moi mai ne afio ai hapalemia. Mo moi mai ne afio toko tahafitu. Mo moi mai ne afio ke tau hanga whire tau ka minista pake. Mo moi mai hono executive power ka te tau tolo. Ko tau lava o whai ake halanga whono i kai. Heo kuha, heo teki me ke taha toko tahafitu ia. Wai o kai ke taha toko tahafitu. O koe ke taha toko taha fitu, he koe ke tatau. Nau principle, mo nau whainga ngāwe o ku kehe. Ka koe mea ia ahai, koe mea ia ataua, koe mea ia ataua voters. Keha, ke ta sio, ke whakafofonga, tene lava whakafofonga i taua, mo langa whonua. Me ataua. O ka pahe ke te ke ilo e koe mea koia. Ka ke whai pe koe kei whiri whakasiasi. Pa ke whai pe koe kei whiri pe toko taha. O tope mahina taha pa whai whiri. O alato rie mano e misnare ko. Rie mano e misnare ko. Rie mano. Taimini. Koe kau whafofonga o se paanga tuku hau e whonua. Paanga a aku paanga a koe. Paanga a ki tau tolu to tong tuku hau. O kuha. O wange ka teki nau tolu e lau kilo. Kilo e ua, kilo e taha. Ke nau ngawe a ke tau whapaanga ko toape. Ki hono ha. Ki hono to kanga kina ki nau tolu. O kou hanga e au whakahalaki, au pito whi ngaui ko ia. Pa lavare ke whao lewa he, lavare ke whao lewa he ngahi koloia aia, ai ngahi kosirio. Pa koe ngahi kosirio ko ia, ko haipe o pule ki ai. O pule ki ai pule whavahe, o pule ki ai ofisa kolo, o pule ki ai kakai koe koe, ai koe mau e nau mea a nau tolu ia. Koe sirini ko ia, o toton ke pule pe ta, a whawafonga whalearea ki ai. Pea kene ilo i hono vahenga a ngahi mea koko toton ke langa hake. Oku toton ke nau whakataha mai toko taha fitu mo nau fusirini ko niko lau kilu o tuku kiloto pa nau pehe mai. Tonga tapu. To o ate taha kilu koe. To o mai taha kilu koe me nau to hongo fulu. Ko to o mai taha kilu koe to o mai taha miliona. Tau whakasio mua ai ngai whare ko toa pe o kui kai ke lerei ka kai ko kei nofo tapoleni ko whanga ki langa kon ko mau whai o mahalo ko malunga taha ku tolu mano tolu mano ai malunga taha whanga ki whare ai ko tolu mano ai fiha oku taha miliona ai ko tolu mano tolu ngofulu ai ko tau tui maha ko tolu mano ai tolu ai ko taha tolmano taha kilo ai ko kilo hongo fulu riunga tolu noa o se tau o se lava e paanga ai ka whale alea o ha o langa ai whale fo o e tolu noa ki he ha ki e kakai o se tau e whaagu nau lava langa e whale fia nau lava langa ai whale e te aua noa me hea me silini tuku hau ka koe uinga o kuha o kui kaika atamai pehe ia because they were not
properly trained ke build for noa. It's not only as it happen nga amia ko ni e tau level ko kilalo o happen be yolunga o happen be to ko ifo o we kai na ikai ke properly trained ki na tole ke na fa ya langa for noa be ikai ko ke properly trained ki na tol te na hanga na to nga o tai au nga ke paanga kaya kai pala tu ako masiva mo tari ki ha tari ke fra mo ui ke ha ele mai o mai ha mei o mai ha mo ui ke hoka take na mana va o mo sio ka to tonga tapongo fulu ka tau pe to ta fitu ka to ma ta kilo me na ngai silini ta o mai kiloto o na ngawe whakalukufua in channel aki ai fonua ko talat ka ja fare covid tonga ko toko ta fitu ko ya ko fale ia fia ko toko ta fitu ko ya e foi ta o ta ko fale ia e ni mango fultup ko ni mango fultup ko ya ta o fa ko ya ko fale fia fale wang ya tup ta o fa ka hoko mai ko te wang ya tup ta o fa ka hoko mai ko o sia tonga e fale lele ka ke to ya ta hai tonga e fale covid he ngawe ka fofonga na properly trained to build ke na langa faka economica fonua kakai fonua mo kamo fainga mali o viu e por kalama koni oa tu osi koloskula ke moto e fili hata o hata no avisone be hata no politikare be hata no mai ha mafai koloskula oa na moto e sio ka fofonga pe ka ia fofonga o kune palome si atu tene hanga tokoni ki motor masiva pa ke ekian ke tokoni fefe ai masiva pe ke pete ne hanga matala atu ne ai palan ngawe ka tek motor o mo sio o kumalava o fale area ikai o ke mau fale area ki mau toluia ka o mau no foi muri he fonua o kwa paanga ko me atatau mo paanga ko ange pure anga ke ka fofonga fale area ko ha ko mau lava me murini e paanga tatau o langa tonga fangi fale koloa society ke benefit me ya ke benefit me ka kai masivesiva kai ke lava ka fofonga fale area taimini o fale langa ko ya o viviri ke fa fu project la lai ne ke na wako kiai na ke alko pohi va ko tau pake al moko e tila mau ako tahitoi mo hai fona alo hai political science alo hai ako ke computer ako toketa na wo mai na to ai fa fu project na ke na wako ki ai ko me ale hoko ya kono hai ala vulavu ki ha o ka kai ho na uto o mo sio ki ai hei kai lava ha taha o ikai ke ya ne training ke ne hanga o fire develop o fonua o kapau na ikai ke ya ko ikia he ikai lava ya ko hako lava e au tai iloa ko hako lava e au tai iloa o put together diaspora o mau form a foi committee ke mau lava langa fale kola society ta ko palani ke tol fale kola society e tol ngia fale kola society ko ya mononga palani fale kola society ko e to maria kakai masiva between now and 5 years, ko talat, you mark my word, heponi. Between now and 5 years, ko talat ka tek motor, ko ositoo, a ngawe masiva kau tongana, pa mo peheleva. Hakulue hake, ko ena. Ko fine motu aena. Na eui ko piketi, na tala ko ne kai paanga, ko mo ne kai paanga. Ko fine ena, o tupunga tu a fupanke ko. I did it. Ko hako lava e au. Ask yourself, fa fofonga faleale. Ko ha me ke ha fa matala e visol, mo ke ha ke fa matala ha. O hanga ko o mai e ha mo ofo ha fu. I mean, o mai ha mo ofo ha fu. E ka kere la humano, ke ta wo fa ya ngawe. Talo o mai me ko wa fe mo fulu. Ko taulava fai ngawe ke ala ata ask yourself e ka motor ka fa fonga valeria ko ya ke lao ko fa watu ko fa wate lao ke ham kia mo lo me o xio ke tu bono o ku xio ma tu bono ke lao ko to ape o ku wange ko la ulaki ke wa o na wesia no mafai mo la wa ke ha ke lava langa no fonua that's the only thing o xio ke tu ke malu o ke to xio ka me ko xio ke lao pe lava mo le ai mau ko ni stu tone malu no mafai pa ho no wa le ko lao ke lava ke langa no kakai
Ko moutolu ko se vaniti fetu utaki pe ihe vaha o kakai ba mo na fio. Ko moutolu ko se vaniti fetu utaki pe. Ko ngalo ye tek moutolu homo responsibility ko ya ko officer fetu utaki between the people and the authority ko tui pe ko e kabineti pe ko moutolu pe ko ki lotoha. Talta siofe fa fu project ko kwa la miliona te wa benefit business of family siofe business I project ko kwa la miliona te partner mo si aina ko. That's what you've been doing all along. Tell me aglis e ngata he ta uni ai filipe pa ko kulea ben ke fa uleo ka olua o whatever kwa ki november pa ko ke fa si o pa timing o te ke tonu mata ko e gusio ke ka fa fon ko kakai tuku ke ai vai fo no vavao wa ha me vavao ko vai fo no pe vavao ko le ko global ata pe ne mo iana o le fire polo kala manga ko to pe global a vavao pa ko peti ke mat ke hanga challenge a love o ko fia o ia he fai pau a vavao ke me ko fai ka tala no ambo ngai me ka to ko fai ko vavao kalava ke ta hanga sapi ya lavu ke to whatever kilalo ai fo tu ko lavu ko te ni katao se gai katao pito awia reform pule anga ka huata manu pangai ki ha ka huata manu pangai ko ngake mai mafai ke sio mai kakai fere me amo kakai o ia mo kakai fa ai ko mo ale o ha ko ko vanai au he kai ke fa anga ka vale pe to fa fisi pe manu pangai afia to fa fisi pe november pe ha pe kai ke fa anga ka pa filia to kita mo no block me va henga ko vosa hapai o ka pau ke mo mui me agoni o ku kole te kainga hapai ke fai musia o tala no mo pe pa to glo mata he mate fa mui ko na to fai ko si ko ha ko ngoto e va ka he kovetai te ki ai pe ke ha na sio te la falafa na le ta kai o ko me ko society o pe ko la falafa hapai ta ko ka ko la falafa pe puanga para pe te puanga ke ave ka fetu te ki ai pe hatai hapai ko langa wafu ko tano lolo aya ka pau pe ata mota ka te motor ko wafu ko development for civilization tano loi tuku au pito ia ko tahia ko apai o ke tu ia taulanga o ko ha o ka taulanga ko ya ke langa wafu ko taulanga ko ya ke ha ko taulanga ko ya ko hifo mo ha ke pe pa osi o ho be ya time ko pa ko time ko wafa ko pe au ya ha fa ka ni uta o wikai ko taulanga ha pai ke langa wafu ta ofi he ko na mo tu ha lo peka he ngawe tai ko ha wafu ko na langa va ko fotu ko mo pe mo ko lo ha mo tu ha wafu ko ya o wikai ko tai ha pai ke langa wafu me ani te ke mo lava si o ki ai o lo ko tai ha pai ke ha ke vaka ai ha vaka ho fulu vaka wano vaka tono vaka ke tofu vaka ke hako vaka ke fisina tai vaka ke piau ko vaka ai mo safety ki ngai vaka ko ya vaka everywhere ko ya ngai ka kai ko o ku ya yo na atamai ke ha ke develop for noa o ku ha o ma inga ka kai mo na safety kai ko ha ko yo ko malat ke time ko e ku ha ko me moto al ha ko pangai mani na tau pe ki ka ko ala pe ni makita o ku ke ala pe ni makakai ki tai ko tau e to no pe fa no kwa te ke ke lava ha foi uto ya ta ke ni ha fa ka e safety vaka pe ko tala no ko to pe ke tu po fa tai mi ko tangata pe ya ta na ne mo ui aki a me ko vaka ni vaka olova vaka pe fe fo no nga akitai e tu ko ya ko tu to kanga ya more tu ya ko ya o eta tu e te ne ha to nga ta fa ko ya ko ma funga ha ko la mo funga ha siliva mo voya mo me ko ma tau no ai he ke ha ko malu ya hai halata more mo ui tai minyo ko ha tai minyo te ke tau tu pe ha pai o fa pe ke tai meni pa ki a vaka ke tau me saluni o si ke tai ma fute wano ki lalo pa to ke tai halata ka ko fe lau ki lo ko mai he tau te pe ke lava ai vaka le halata hala malo mo si kakai na ngai vaka malo mo si kakai ilo i kakai ai me ako na fie mau instrument me ako equipment ko na fie mau kai ke e te veria pureanga ka fa vale alia
ke ai havaka hala amusia vava oia o tu he taulanga o ku kiloto amusia motonga ha pai kai he koi ha ko ngai mata ulu o ku ha o ku afi mai peki uta pa kai ke loloto ko keria ka fu o se panga mani hono hai ka fu lori tata ke nhanga tata ke loloto ke tau mai kai ngai bakalalai ko la falafa ko mana tu ye fano se fa new sibo fe ko fonua ko ngale ya fonua au se fa new si hono fa to nga matangi pe more na fula falafa ko hanga fu fonua ko ne pe mai pe me me utalele fula falafa le at ke baka uta koloa pe mai pe ko me vata uta koloa hanga fu hala fula falafa ko ya tau mai uta ko ne pe afa o moto e vaka alo e vaka fula falafa ele pe na to mai fula falafa me falance o wherever na to ki o mai me fula falafa sio ke kakai o ku no foi ngai fetu tu maria mo milionea e na foka kau ia me ko ke lava o benefit kakai o no foi vai ka me ha pai vai to ka ngai mo hunu pe ha to ka ngai mo ko hunu o mo lo ia pai ko ia pete ne ala ke fare kolo society tauni ko e lau fare ko palo mesa ten ka tek moto he ko uinga ko ha ko fare kolo society o ku ha o ku ni hanga ia o tenga e kakai ke na no fope he ko me ko na si o mai ko ki pangai ko si o mai ko ki pangai ko kai ke ya me suka ko mango ko si o mai ko ki ha feva ko kai ke ya me o ko mai ko fi alu aki holo ko kai ke ha ke lato ki motu ko o ku iai pe ka pau e fakalato e fare kolo society he ki motu ko o ku iai i time afua ai me akato ke ma o kato ai ke fi ha ta me mango alu pangai e no pe mango pa mate pe mango o te ke si o pangai o ku he ku satisfy pe ya i hono ki api he ma o pe me akato ai kono hinga fare kolo society pa ka ilonga fa taun o ku kai ke ne ala ke fare kolo society pa ko tat ka ko te amu api te ga amu api ka te amu api lo to ngalai ni mai ai ka fa fare area me fia me no si la feo mai ko fi algo ki hapai tawa mo hapai tatolo ka ko ha fai to va i kai tu wai pe a vos aia tu wai pe a mo ale ka ko sio ka bo ko ke motoka vosa que si que mate con nico mate ife mate o colo he kovi a vaca te tu aquí koe he guia te koe a mivi ngawe que lava to ngai me koni kua kai que si que more fai ko ya fa ofa laimon tangia tangia ko mana tu e taimi ko tai ne fa ofa ha ano na tu be mi fa ka si atu ke mafuli ko va ka ko lo to ko fu bakalain si ki to ta ni ko ni na vale kakao mate ko hai ko mere au ni se hai ko hanga u te hanga he ngoto ai vaka ko ni fa manatu mai me ko ya si fa ko ni hala hanga safety gear ke pe ke ai safety gear ke fa o fe ia ko ki vaka fe unga be mo te tautu ke te ate safety gear ia mo apua o fa o fe ia he wika ke tokanga foki motor ke ai me ape kai kala ke tokanga mo he ka vaka puna pa he ka moto he vaka lelei pa mo he ka mo ngai motoka pa mo ngai project hala ke ai ki fa ka kai pe ai ki vai fo ape ke ai project hala mama kangai be fula ko ai fo no ko ni na tok ma ko mi france o pe ke ma auto ta le mai pe me le me ma auto ta le mai fula le ki vaka ka pe ha pa ia o si tika ha pa ia tu ko langa wafu mo le paanga tu ko langa wafu he ha be tai tu ko langa wafu ai ha vaka ke si alhola kainga Pega pau que lava ai hava ka tokanga ke society ke fakalato ngai motu ke na no pena to wai ka ole va gua taimi ko lava ni ma oha o to ngai hava o le ke fai o lave tu take
Te ko palo me set ka fono ngai motu e ngai mea ka tau mai tonga, ngai mea ka tau mai pangai. Ke fe hawa tai me matu ko alki pangai. Pa ke na fe ona toki tonga, ka na toki eva pe na tole tai, sai e tai me ngai vaka au lalai pa na toki eva. Ka oku alo tuli mui ai mafu moi vi i he vaka ko ha koko ya. Ko sio ke family faka ofa. Fe ma ke ma me suka ke fa ki vai mafana o fe ma va ki tamasi ko ke al ki pangai ku la vea he ku kai ki ha stoka ya o ha first aid e no fo I ki motu ko ya pe ka ya ngai me ko ya e motu ko ya pe mo pe te na fe o mai he ha ko ai kai ke na wo ke kolo ko pe ke na al ke kolo ko kai te na una fe na tolo he ku flato mo fe ma ri ngai motu e toki ma hua te kolo ko na ha fe va o ave kolo ha fe va pa te mamango matuku fonoi me ngai motu ka ngai motu ka to ya pai te mau faka ka to mau pa te mau sio ke lava ke fa o ngai lava e na fe alu aki holo pe te na tolo ke tu e warehouse pa tu pe tu fe ya o vuri ma ka tu ngoa ke tu ngoa o ave tu ke ha fe va ko na o stu a fa kolo ha fe va pa tu I tu ngoa pa ko ma na lava o tau fe ya ke na aluminium me ko taimpe hako pe hato mai fula na to pe kainga ave ki uta ta wai to mai mo no misini ave ki uta ta wai pana to fe fononga akpe ki na to he ku mahu mo ai ha a na nga fanga ki to ko motu ke na to le lo ki panga pe ke to he ka he vaka alongoto e fe alongoto e asika mo le na mo ko o ki tonga ko ya ko o ki tonga ko ave ke o ke o mai ha me e kai ke motu o talano ko ni ke lava ke talano fa lo ku fua ke me ako faiola longoa fa longoa tala mai ke fa ta lava he kai te lava fa ta fe lau ya pe mo fakanga he kai lava te fa ta ai fe lau ya ko lau mai o fa ka ko fe lau ko fu me ma fa ia na e fa ia e sisu ne kai ke ha pe sisu o tala mai ne o fa ka te motor na I kai ne fa ta fu kolos pe ai mo fu kalau ni tala pa ne to fu kolosi he mai le fia pe to o ke fu kolosi pe tuki fa oia ko fei lau e na fa sisu kai mo ui ka ke mo ui pa mo uia he kai lava he ofa ta fei lau o I kuna kai o mo ui ha kakaya I kai e pa ko masa ko sho ha ke ki me ki boto ta ki kakaya ta kapanda ko fenga kakai ko ne patoa ke na wanga iloi po ai nga hingoa lo yo lo ko na ta pala si alo ko patoa ma na sayang so ke ki sia na ta ko mai tonga o ka fai mai fakanga mai ko na ko malo fa puga pai ko ke lava lau mai ka te au ne iloi ko panga ak na fa ke fa pua o ta na ke panga kakai pai tonga ne ke ta na ke panga kakai kakai na fei lau mostly me ka ta ko me ke vini ko ni ka ko ke fe ma ke fa ha ko me ak ka ko ke lava ko ole alai mai ku ke hang hake ke lau ki tonga ke pehe e kaka I tonga sio he kai te lava ai fe lau ia pa mo ngutu franga ke na frata he kai te lava ia pa ko pe mai ke frata ki fe he kai te lava se afitu ia o ko ke na kai na tol ika ko tai uno kai ika tai uno kai na kai na te pespes ko ke mangawa kai pespes tai mangawa he kai te lava ngai toka te no ko ke tatau ona principal ke na frata ne ko lot fa kristian he kai te lava ke tatau e fe lau global mo kai ka pe mo lau loi mo mia ka to ke na frata he kai te lava ke na frata o split pe ki na wa e foi fosi pe ko ya o alpe kape ke ne kumbe e kape o alpe ta no aloia ke ne kumbe ta no aloi o alpe politiki te ti ke ne kumbe e politiki te ti e ma va he pe ki na tolo ta al o ta utu ke ha ke rei out o fiti ha na pek saiti he kai te lava ke na frata ko ya ko koret ke ta ofi hono ako ne ki na hala kakai ke pehe e fo e kakai ke frata kai tano alolo ne ke mo me ilo mito politiki ko special la toka pa ko mo me ko mo ilo ko special ha toka fa ya ko politiki mo kaman mo akaka mai pa ko ne de ta uta temin ke hanga ko ki mo tol ke mo ilo me ko ya ba ilo me ko ya he kai lava ke na fata he kai lava ke fata
Pe e lava no pe ke ha ke takata whaonga pe no energy, whaonga pe energy ta makapkape. E whaonga pe ta makapkape ta mini. O whaonga pe ta makapkape, whaonga pe ko hoi kapkape, I ho foi leini, ta swim pe no swim lane. Whaonga pe ta mafi lau ia, hono foi swim lane e ne fi lau. Whaonga pe ta matata no ata pe mo viso de loloto, e ne foi swim lane, ta whaonga hono strength, e foi swim lane o swim ia. Tuku o hanga mai koe ke ta mai ke swim lane koe o ke a okay, break koe policy e swimming I there. You have to swim in your own swim lane. Pa ku hala atata hanofo a fefine ko ni ko fai ngawe ko ni ko ai ke pehe ke maha kume. Ke toi mau ha kume a fefe ko mau pe me a koe ni. O ke te fe mau ke maha kume ko se fe unga pe a me a koe ni o ko mau koe taimini. O te fe mau ke walo ke langi ke utatau mo Sihova. Pe te walo ki he ke utatau au pe mo Joe Biden. Kai. O ko fe unga pe a me a ko mau koe taimini. O wosi a koe pe whanau o ko mau e atamai re rei fe unga ke hoko atak e nau mo ui. O wosi fe unga pe atakai o koe he mea ko mau. O ko fie maari e pe he whare COVID whae. O ko fie maari au pito pe au iai. O koe ka mea ke popula ke ulanga ke tu e whare ke o nā rea mātaka te au mo whae I kai. O koe ka whiwhine ko niu pehe. Ko whiwhine ko ni, ko ne ngāwe ko no mafu, o ko ne sio ia o iloi aia, ai masive a whanua, pe ne kai ke a koi. The people of Tonga ne kai ke educated yet to become an entrepreneur, because business woman, because business lady, ne kai ke a koi ka te nau tola e whainga benefit o mau I ho become a owner o a mea. Nika ke a ko ia kia. Na miseducated e kakai whanua about the foi capitalism ko ia na e a ko I ko hotau foi mamani. He ko mamani ko niu kwa. Mamani ko niu kwa e art and science. And when the art and science become together, then in a better way, pe saya mamani. And when the arts and science o na whakataha, kai na whakataha I a better way, but in a bad way, ko ne palakuia foi mamani ko ni. He koe art o kuni hanga koi, mo ne hanga hinoi, o tau loto, mo tau kakano, mo tau whakakaukau, ke tau fie maari e pe mea. Ko au, I am an art, o ko fie maari e pe masiva. Ka koe ke fie maari au, he whono e pange kai masiva tonga. Ko foi me ai o koe ke fie maari au, o ko fie maa ke sacrifice, pa ke toa e ku mea katakatoa pe mau, ke langa whanua. Pa koe ku langa ako e whanua, ke lava ke potu maari, a ekonomika na to tonu ke alfatape mo ekonomika e agrisi, ka neka ke lava ia. Pa koe ke mau ke ureaki, he koe mea mo oni. Pa ku tamai kakae ni ka ki tokanga agrisia ke mea whapanga I kai. Neka ke lava agrisia ave political o ave whakata political ene anolanga whaka politikare whanua, pa mo nolanga whaka ekonomika whanua. Neka ke lava e whaia. O wana pe mai hata haya na ka ke saia agrisi. Ko e hana ka ke saia. Ko mo pehe vale agris ke sio ke masiva fare rele o mo pehe vale agris ke sio ke masiva fare kolo o mo pehe vale agris ke ne sio ke langa fonua o tu mare kakai nane ako e faka poto ke nane ako e faka poto ko ngake tu mare kakai o mo pehe na vale agris de ne ilo aga hia ka no kana ka ne lava faka oko Amo wale motoke mo mata mai ne kaki sa ia akrisia. Mosio ke ngai ngutu ko ni hango twist ko ngai me akoko ukulele. That's the art I'm talking about. When the art and the science together in a better way, pa heva ni maman. Ka ko taimi ko hawa art o kovi mo science o kovi ke na fuhu. Hell a maman. Ha o ko mo art ko mafu o ku ke hanga ko fkanga ko loto kovi he ku ke loto ko ke fetirila pa ke loto ko ke fe akrisi pa ke loto ko ke fe tata mo rele ko you cannot pa me abe fai ko ha me abe tara mai ko ha ne ka ke ne ko iris akrisi ne ka ke ai panga are you kidding me o tau loto alivia is society capitalism. Capitalism is a society defined behanga kakai ko na master for mama ni ko ni ne ke educate mo tolo ke mo iloia. Una master no leva a system mama ni ko ni only few percentage of them ogha. Una benefit me capitalism ko ni. Ka wa to ngaya. Ala tata ko benefit me not even 0.5% of tonga una benefit capitalism society. O wa middle class tonga ma pse te wa
The rest of Tonga, about 97, 95 percentage of population of Tonga are poverty level, marginal level. Malope ihu oku ki olunga hake whakaiwai. Malope. That's Tonga. Pela te ngai wharikola society. Kamata ke ngungulu e whangi vai whono. E foi tala noa le rei peia. O pita kataki. O koe ko kuinga ndena ako ka koe pita tunga ane. Ko koe ke fupala kua pito. Ko kuinga ndena paku whakatata ke hinga ko pita ko apostola si isu. O usai herea ke hinga ko ia. Hape pita kataki. O whanga maria taki wharekola ko mate koe. Kai ke silanga wharekola society. O tirila. Mo whai te ria muto. Mo to whai te ria hai. Whai te ria hai mo langa mo hamo mea whai kei. Ai, whai te ria. Sai whai. Langa whakarerei mo hamo ea os whakauhila. Ko teu pe koe ke ai koe wharekoloa koe ke tūta mai. Ti lila ka taki. Ai te maua mato o laiseni ai ki wharekoloa koe mau mea petarat. Ika e mea kata koe tonga tuiata. O ngā e hatu iata e pule pa ngā mo mea. O mau sio. Kai koe ke training ho uto. Ke sa ia pe kamakamata pa ke sio pe koe. Amanaki koe ke mau koe me ate eki ke kai. Hafo i momona tahe tau ngā we. Kukea. Kuke whakawhewhew. Pa koe ka lase ni upehe. Kai ke maino na awe ki mautolo a koi. Ka pona a koi koe. Na ke i loi pe koe the very first beginning. A mea koe ke whai. Ka kuha. O ku mate wharekoloa koe tuho kere kere koe ha. E ne kate ke i loi koe mea ke whai koe ke mouia wharekoloa koe ha. O ko lahi tahe ngai wharekoloa society mono palopare mai tai mino pe. Ko iyo hao. Ko nea ope unga whanongo fokie he unga ngene ke properly training ki lau toluia ke mea katohon ko ave atu. Pa ko unga mea ko whakamatala tae poni. Ke muhanga mahino. Ko ngai mea kato o mau pa lava ke whakailo hata pa te nea kakai ai mea katoa koe ni. Ka gahe bia kata na mang whao atu na whiunga, walu whao whiunga whao e fwoi pine walu. Ko pine walu ko ia ko stoka ko ia te neanga whafone wharekoloa. E ko whakafu pini lolo au nima. Whao. Ko ha, whei lau. Ke atu ke ha. O mo pehe ko hakakai oku mea. Oku kai ha. O mo pehe ko hakakai oku tae ofa. O mo behe ko kakai oku ha ko no wi ko ui akau. O mo behe ko kakai tai fe lau ia. Ke na fai me pe he na ku iloi hata hai oi. E ko iloi hata hai ni to. E ko iloi hata hai nuku. E ko iloi hata hai kotu peko feia ngai fo no na tu ai makau. Hala atata. Ka go ya. A fio asi hova kuloto panhanga o imohinoi i kuloto. Ofa ke masiva. Langa fonua. Ofa ke masiva. Ako e kakai ke na ofa ke masiva. Mo o kumia ke masiva. Ta ko kalaise o kumi ngo fuape. O kuye masiva ya. Tabai kakai di ia talabai. O tau mafka au ngai masiva. Ke kumia tau mea. Ko haide ne whaka au ngai masiva haspenda ne lau mano ke whakatawa ka container. Ko haide ne whaka au ngai masiva ke whaafupuha ke aviat. Ko haide ne whaka au ngai masiva he langa whare. Hange ko lau, o kuia polo kalama langa whare kropolo. Kau teke ala kropolo ke ne langa whare ko inga ko ya. Ko ngai waha taimi a te nia hako. Aia, ko langa whare kropolo e kamata pe after March, ko ni ospe masi, kamata langa whare, pa oslai ni ma langa whare, aia ko whare ki fini motua ko ni ko ana, ai ko i kotu, e langa e whakause i masi. Ko ospe koe, ai ngahi, o wau whei lau ko ni tok whai koe, au kai ko apo iwa toa moea ko ha. Hako, awha, whatokanga awha, Bea ea. E hako tai tuku peke ua na lava. O whahe langa whare. O whahe langa e hala.
Ito kay talanoa ke mama ni ko iniba mo no art, the art of the earth and the science of the earth. Kung uwa ko ni una alfa tahabe. The art of the earth, ko learning ya ke ha, ke tau share. Ko learning ya ke tau share, pe ke tuku ai manu. Learning e art, ko art for mama ni ko learning ya ke tau share, ai worth for mama ni ko ni. Ko science, ko measurement ya ko measurement ya quantity, o paanga, ka ko measurement ya o ngai koloa mama ni ko ni. So when the arts and the science come together in a good way, and every one of us there is a design going, there is an art in you and there is a science in you. About na design go ya ake art ko fakanga. Peka tingala ko nga fata mo ka kai fe law. About na design go ya ake art ko o lo ya ke ka kai me fa politikare ke benefit ko en. Ka kai fo noa ko ki na tol ko na ke tala no ko ngai ma fa politikare ko hai benefit sio ke lo at sio ke mama at bono tua. Ko hai benefit ai. Ko ia pe benefit he ko ia pe ku ki fale ale oha. Ko ia pe ku ki fale ale ovahe. Pe ha fa fanga no family mo fa ko no family ko langa no fale kaya. Ka ke algo ave voti ka ko ne ya o mai ha me ata mao. Ko ki na to le ko na ke fa tala no ke ma fai mo tala no fa politikale pe atu. O wana mo te fa no ka ta he ko osi hanga ya iglesia o fa ka toka me fa politikale o ngata wa fe ngo fulu pe ko osi fa ri ko ya o mai ka tawa. Ko hataha ke ni hanga whakafofonga ki motol ko hataha o gune have art o gune have art of the earth in her soul, in his soul and his spirits ko whelaulau. Baka ilonga hataha I kai kene popo ke langa ngai wharikolo society o maungai tukui kolo o wikai ko hataha to tonu he wikai kene loto e ke ha wikai kene loto e ke distribute art ko ia ke ha ke lawa ya. So the art of the earth is what? Art of the earth is what to distribute equally. Vai tau. Tuko e whikai naki. Vai tau e mea kou mau. O ahiria loto haia ke laia. Kaya, ka toki hau lewa ki nau tolu ko ia koe o ku whonu e ngai art ko io nau mafu I e whikai naki pia mo loto kovi, mo sio kovi, mo sio mea. Na male na tolu oha. Mea beu vai ko whakaangai. Whakaanga. Ka kai whakaanga ko ka kaia na whaelei beu pehe. Na whaelei beu pehe. He tō mai ke whai mamani ko ni osi ai pe. Ai whaunga whai mamani ko ko art of the earth and the science of the earth. Ai ko art of the earth to distribute and share. Ai ngai koloa ko toa peu tau mau. Whewhe taha whakaanga. O wahane koloa hala. Ko ha mea koe ke distribute ai hane mea ne mau. He kono uinga hei koe ke ne mau e mea koe. Ko ne foi mea pe whai koe whakaanga. Pai kai ke lawe hau ke na whakataha mo tangata whei laulau. Pe whiwhine whei laulau. O mo sio ki ai. O ka pao te tau loto ke tau nofo ke tau whesio whakitakai. Ai min ke tau sio ke patoa koe. Sio ke patoa koe. Ko ku tala noa whakaluku fua ni patoa. Ke lawa ke tau sio po ka hameu tau whekainaki ai. Hameu tau mawahe ai. Pa he tau ilo koe taimi kou tau mawahe ai pe ai pa nonga o loto. Hange pe te whakatata ke au mo sahaloni. Nei alo sahaloni ko inga koe ha. Ko tahine koe ke whei laulau ia. Nei kai ke ne ilo ha mea koe whei laulau. Nei hala tata. Taimi nei kamata ke whai ngau koe ni koe lea koe sahaloni nei whai koe. Hafua ai paanga ke kakai. Hafua ai paanga, hafua ai ke paanga. Ko ne mawahe pe koe a sahaloni koe me hafua ai paanga oha. O kai tiri la panga ko o kai tiri la panga ko de mava he ko me ta ai panga oha o holi ke mai ka to ai ha a me ko ya ke ne mau e o ko loto ke hu o kuingwai o ko loto ke hu o kuingwai o loto ke hu o kuingwai pa ne mai le vai for excuse ke pe o mau e me ka to pe ku ne ta to ka ngai wi kai wa ke mau na ne kai to na ke kakai pa te ke ne o se to na ke kakai ne to tong mai e me ko kawai o mo si ko that's the fact.
when the people na ke create ke art ko ya o famo fi lau e ho fi pai e tenga ke pretend ba ko fare ko so vale ni na o stana ke panga ko ya e kakai ko pato akropolo pa na to alwat ko na ko o ma vai os mau sinia ko ya ko silinia ko na tana ke lo to na ke e pato akropolo ta si o ke kapate na la o to ai ha me ta ta min fa kako ate whakatata ko ni ko uhinga heha ko kakai ko o ku fono ho na loto I ngahi whakanga mo mea kata ko politiki dirty he kai pe pa ko sia ke ulanga tahini ko ni malo o sa ke tala no ato pe ki ai ko ne invention ko of privacy time ko na mafai mafata ko mo fe amo me ta tu beta ine oha ta tu beta ine ya o rekoti ai ha rekoti mo tala no pa oska pe ha pa ole ta ine o kati ale ta ine o kati me ape ko sai ko ki ai o mai to ki faka o mai to ki broadcast ko tala no ko ni ko ke to ton ke to tala no ke ka ko winga ko to ai de time ke lava ke fanongo ene ngai me ka to apena nyang ko tu mai ta teki ke mama ta kita ine loi na fa ere I ni ta mai mo ni fai ko kutala no ate me ka to ko ni ke lava ke mo sio ki ai pa te fakata aki anga me mo oni ko to pego te eki ke sio ta aine loi he foi mama ni ko ni o kwa me ta mai na no pa anga ya lotu te ki ai anga ta te no pa anga ya lotu ala atata me ka to ko loi atata na ka ha no pa anga ya lotu hala tata kapau ko ave elote ta no a loi pe ko hai to tu gi ai ke loi ko ya ke sia ke anga ko ni ko o to ko tala no a ko ni he kai pe lava ke fakata a e ko mo ui fe lau a ko ya mo ata ho holi ke benefit na fata u tu pe he ne fa re mai ke ai ha me ke sia ke ba fa nau mo ni nai part of it na ka ki fa no gi part of it is just smile and quiet. But down deep in me, na kaki agree ki ai. Na kaki agree ki ai ko nga ko ya. Ko mo oi fe lau o ko ke ho ai mo ya. O ko ke ho ai mo ne mo i tai fe lau. Na kai te ka wa salon ya langa fa le ta mate. Ko au na aku loto mamai pa fa mo ni mai ta ka to pa to gropolo ke me ko ni. Ko ne to ki ha wa salon no ka he nga we ko ni fe lau ga ya. Na ya. Na e fe ya ko ya asiata ko mo mafi he na me ko fai pa ha salon tal mai ka teo ke fa mole ipe o ha mo ha pa uta ni fa ole I ko covid ita fa ole I ko covid ta ta sai algo hoko te lang fa hoko te ko that's when salon ha o langa fare na I kai ke ka salon ya meta I me ka ta ko kama tare ke ha ne hua tu pe ko uye ka paste ni ka to aveki na le eke makatia hai fue ngai chepta salon ni ko mo ni na ke ta mai mo ke text ko ke ma text message ko ya mo messenger ko ya o mai ka to atiri la ka ta ngoi ka chepta mo na ngai paste ni mo me ka to ka si ne ka ga me create salon pa ka pa na ko fe final o ko hele ton ke os ave off ko o commitment ni ke fa mo ne salon ke ma contract he ko kakai ko ya la tau he tiri la chepta la fa tiri la ko na fa me ka to ko ya kana ya loto tau atai na mo ui fe lau atu lau ngai chepta ke lau ngai ka ke ne ilo ata hala tata ke lava mahina ha o ngai chet room mo le ka pe me ka o mai lau go ko ni lau me ka te au ma vale rei peni I can't imagine ata o ho ngawe mo ka alpe lau ya mo lau me ka te au ai ko uhinga e ku tala no he poni ko ngahi rea ko to mai ke tukua he ko au nga salon o ko au nga tirila katake ke lo ya the win pay in November without salon I don't want kapai I have block walls here mapune salon ki he ka no pe ngawe e mo ui fe la mo kakai mu ya the win pay November without her I don't need her Baka uhinga tala no ko ni ko kakai na e kai ke mo ui fe lau na mo ui fakanga mo ui politiki teti mo ui ake loi pe hao o hori ke ha ke fakata ke mo ui fe lau he kai ke lava ya he kai ke ngoi he mo ui fe lau ya ai la he ne me mo le he ku ha ku ho
Ai ako na ka kalaisia ne mo ui. Alu o whakavala e telefua. Alu o kumiau ke masiva. Alu o langa whare o masiva. Koe kakai koe na ne langa whare koe ki houma ko ilo ilere family koe ia. Family a ko ilo ilere ia. Koe kau haa fewa. Ngau nofo ki houma. Ka koe ia ko toko mai ke o ate ngai whakatata ke mahino ka teki moutoro. He koe kakai tamai. Ai kakai ko mato hitoi o fat ka salon ba o alu ke kulupa salon yo tala o fa ka salon. O koe ke utoi fie ma wa ha kakai o kai ke commitment mo fe lau ke no foi pato globalo. Ta e kamata ye o se por kala. Koe ngai ki kulupa ni fa ta ha ke fie ko ai ke ma va. Fa fofa. Ma va he. Malo ka pa ko wanga fatata hai ki motor ke mo iloi ai mea kui ko diaspora fatata hai ki motor ke mo iloi mea ko mo fe lau e fatata hai ki motor ke mo iloi mea ko langa fonua o be malo ka pa ko fa ngawe ko ya o mo iloi mea ko ya o ma tu kuat hange ko lawa eki ono ave ya ko ke tutuki mo alo mala ke ko ngongole ke tapa ko to e mama ni ko ni mo fa ngawe ko ya Ako pango he kai hao kakai ka ole ko mule ake ingwa ai hingwa tilila kai ke mule ake hingwa ko tilila he kai fanonga ta tahaga motor paka mule ake hame aku kovi e kai fanonga pe kakai paka mule ake hame aku lelei fia kakai fa au pito aho mo alo motor ko hame kovi ka ko talat ka tek motor ko ke ngata pe salon ko salon ni pe o fere kakai pe Fere kakai pe. Ka whakakau wena hao mo wawa o na hanga kono. Le sisita ki koe pata. Whakakau le rei ke tari. Ka koe uhinga nei mauhala. Koe mauhala koe whanau agrisi koe nau mea koe mea koe he hola kakai. Koe ka mo mea mo tole mea koe. Apa upe koe hingoa. Ka taim koe eka teka ispulu mo nau tolo katoa kau tama koe tama ikai. Na ikai ko hingoa ea mo tolo. So koe ke tau na doi tua historia ki ape koe mo oni. Koe mea ko iloi eo koe whei laura agrisi koe mea pe ko iloi. Koe ke tau ilo mo tala mai ko mo mea e mo mea koe ke tu iau ki ai. Ba koe au eo koe ke tau trust e whainga mea koe ia ta koe ko anakori pe ia nai. Lere mua takai o sia. O sia anakori ko au na aku tohiat ka te koe. Tohiat ka te koe hao o paesteni hono o mai e vavao e whainga maari e koe ka te au. Na maa mo masani pe fonga ako hao alo paisten ko toka e fana agrisi pana kapana ke tui ke ko kakai na wa ke hiki motor ai motor uhinga pe motor tala ku tala motor ya ku ka ki mo fe ma fai motor ya pa ku ka ki mo fe ma me motor ya pa ha mo ha me motor nga ala tai mini ai te la motor ta ofa baba o vala we pa to akropolo moni Vava ue ko sileo na ngutu a patoa klopolo moni. Pako vava ue ko saia ta hawai. Nga ue whata hau mo vava ue lava na tola talama na o na kala totono. Pako ko au ka ke ko atimi ko stoton ke veteke. Mo wo ko mo tata vahe nga. Mo wo ke mo langa fonua mo kakai. Ka ke mo lava mo tolo mai pe kore na vuti ta te mo wo langa fonua. Pako kore at ke kakai fonua mo poto. Mo poto au pite kakai pe he. Mo poto o ilo i ko langa a koe fonua ko ke langa a kia nau poto. O langa a pe mo paanga totong tu kwau. O mo firi na toke na wo na onto vahe lai. Ko ke na ona to faha mea ke mo mao ha mo mea. Ko tai bete na ose algo na api hoko te tafo. Taluen manefe. Taluen manefe. Ka ke lava ia. Ka pahe ka ke tau te whakataha ki tau tol fei lau ke tau whau ha polo kalama ke lava ke mo uia kakai. Kai ke lava mo i kakai ia. Koe polo kalama lo tonga whatu he taimini. Pako fia ko ola. Ko kamata ke harvest e tong tupe. Ko polo kalama te nehanga o ha. O auni e masiva koe tonga. Pako kai ke whatatari. Ke wau ke taimi ko ia e tau ai ke sky ke tawa ke langi foi por kalama ko ya e vangi kakai pa to ki lava le ke ilo ke ko haya tilila saya tala ko vale saya tala ko palaku saya tala mea ko to pekatia e ko hinga na ya na fai pe mea ko ke otua papa na fai mea ko ngasi su pa ko ha me ka ta fai me ke ki pili ko au
O fai pe la uia ke te pau ni ma pa koe whakaki mea e tahu tala mai ke ai ke awe tiri la ki tonga. Ko sino ko ni ko os mateu te ka mea pe. Os mateu te wa ke whana iau, os mateu te wa ka taia taha mate, os mateu te wa ka awe whanga popula, os mateu te wa ki ai. He koe ha. He koe aunga mo ui ke ha. Ke mole ha ane tui ka polkalama ke lava oha. Oha ke a kie whunua. Pakalea kaka o au ke take whanua ko uhinga ke hake ke masiva. Pau tonu pe mo tau. Ma tuke aia pe he ku pā moha tānoa. Tānoa loi. Lahe mea koe loi. Koe loi o tai kalasi. O wale kat meka tau pol kalama ko o si ko talanoa ai haa koa pe he ko loi. O mai mea ko loi ai. Ko fe mea ko loi. Fe foi vesi. Moi foi pol kalama ko loi ai. Foi rea fe. Kakai ke. Ko ate ka te mo tolu a ngai mea ka katako ko lava ko o sio ko ke tai mini. Ko ha international ko mavahe me fe pa dog robol. Pa dog lope ko mavahe me fe pa dog robol. Ko hai fu ka mavahe ka katako ya. Ko ha na me fai mai pa dog robol dai mini. Ko la mai pa dog robol. O sio e feta kaiol a ngo mato asteleria mo ngai mea ka katako fai saloni. Ai mo fakasi si o talahu i. Ai mo fasi si wiki loto ke fai ngarea ko por kalama ko ke loto ke uri por kalama mo tedi por kalama na tal bene tu por kalama ko ni na ka ke lea mea kovi ka ko lea ka ko saloni tu ko fai mea ko mo famala ia tu ko fai mea ko alo ui tangata messenger huke ho vala messenger me an fai. I have those photos of you ho mea koe na whai ka pita mare vai moana. Ko gure atu ke tuku. Na whakalongolonga taimi ko ia, ko uhinga nai ko pehe nau kau he ko vina whakalongolonga kai ke ure ate taimi le rei ka koe. Kai ke ure, ko pehe ko kau he kovi, hene kai ke ure ate taimi le rei ka te koe. Ho whai mea ko ia. Koe ko pita peo ke whai ki ai. O ke whai ke ka kai tangata toko lai, ai mea koe ni. Se o ke hao whai ke whiwhine mari, pa mohono mari, solofoni, se o ke whai ki ai, na ke tānoa mai koe mea ka waka te au. Ka nai kai ke utui au ki ai, he koe uhinga koe ongo mātua, whei lau ia. Pa o ke tala kong mau o mai ke patoa ke maua mau mea. Homo mau ngā kau he ngā ue patoa, pa ka maua mau mea ai pa maua mau mea. He ku hai mei homo mau mataki tua e ngā ue ai. Ko hai motor ke mo mai o fai fua measurement o quality mo quantity te mau whakatatau ko mau iwi. Ke mo mai motor o fai mea ko ia ke mo hanga fua tau e mau ngawe pa mo tala mai mau benefit me patoa. Patoa fi. Neka ke me ilo kakai to lai patoa ka koau. Papa te fai sa vea ko I mean mostly o kakai na ilo e patoa pa na follow e mea ka patoa koau. Na fai mea ko ia interneti. Na ka mata malanga ko ya ko na hoi fu ga akilise ne kei mo ui ko na fai mea kata ko ya na ko alo ngai fata anga ko tu oi peka kai olea kai ke mau me ilo me ko ni ko tilila kai ke mau me ilo ko tilila mau faka malo at ko tilila hala ke faka ha ta ko salon ko na ke benefit ko me ngawe benefit au pito ko me ngawe ne kai ke ilo ko ya ta e ikare tahi e taimi ko ya o ke benefit ko me ngawe pa ko me ta Mutala mai ko alu ke vai fonua ko ai ke mai sirini ke utu ko alu at ke vai fonua ko mai sirini ke utu pa ko kolet ka mutol ngai family ko na saloni mo hai fu ngai feitu ko alu at ki ai ko alu atu ka mai utu pe ko alu ata fakalere por kalama ko ke lava ha tonga fakalere wa ka saloni ko alu atu ke ako ki mutol ke mavahe ke me mo ui masivesiva ke ma ha mo ui o kuha mau ha mo uyo benefit ha mea ke alu ke system ngawe ko mo uya mamani ko alu atu ke ako e mea ko ya ke lava ke mo iloi ko ka alu ata akwa mea o ala ta ko ya silin ke alo ai me no foi o wa silin ke alfata mea ka ke kai kwa silin ke utek merere wa silin ke alu at pa foki mai ko ka hange ko fa agone po agone to osi na tala fa bua oni fiu hau ko nga ko os mateu teu pe ni ma ke hanga fa ke hanga fa nga we ko ya
Koe ko alu aku ke alu ke ngai fonua ko ya ko alu ke mau haku utu. O koe por kalama ko wako i pagu. Ilo e feitu katoa ko alu ai. Pea ko kamata no harvest e ngau ko ya. Ko alu no wike wako wike tolu kau. Mo fia kakai na kau mai. Pa ko tu he o se wike ono mehen. Ko lea ngutu ko toa pe o talano e tong tupe. Pa e hange ha foi skaina. Pe e hange ha foi kaho hari. A tongi tupe ha de movete he tonga. I ha wike ono meheni. Petek mahino rewa koe ha. Koe poto nai ha. Nai fei lau whanonga ngai waha statei kai ha. Kai ha ko e mea koe ha ke iloi kakai. Ke lawa ke maana mo ui. Koe mo ui fei lau ya pe. Koe hata hau tangutu ke mamate ano tu ahafu maile lau ngeau. Ke au ke maha ki utu ko hatola ua ngeau. Pe ko hatola tolu ngeau. Pe ko hatola wha ngeau. No. It isn't worth the pain of sitting all these hours, 9 hours. Hala tata. Ka koe uinga koe. Koe ngutu o whei lau. Moi ngutu o whakaanga. E ikai peke lawa ke na whakata ki na waha taimi. Pea ou ai o mai tala mai ke whakataha patoa. E taha pe patoa koe ke ua patoa koe ke tolo. Koe patoa kuropolo o taha pe ia. O koe peke toi ua ia. Pea koe patoa kuropolo o tui ke ngai takaterine na koe a krisi e te mukalati. O tui kai patoa kuropolo. Ka koe ko uhinga ine e o mai to katerine mo policy o i lolotonga koe ni ke fusi pe ke falope ke taimi koe na mo ia agrisi. No. It has to change. Ke whakatatau mono taimi. It has to change. Pero taimi au te ngahilai seni ko os whakahu. E kehe. Ono whakalere patoa kuropolo ko talatu ia. E kehe. Kailonga ko ke fie tau hori mai ke patoa kuropolo ko uhinga ko ha ke ki whakawhetau mo ke tāno aloi mo ke lohi aki e kau me mipa patoa kuropolo ko wivi au ke whai whakailohi ko ai legal entity to stop you ke ona ke te whai mea ko ia. Lahil ngai mau lao ko ke whai salon. Mau lao ko la ho mea ako ko whai. Ko fo hiki te pe tau tāna mo fe au ka whakailo ko te alo mo uai. Ako ke peti fo ko ki tahine ku loya tene ala to loya i ko. Ko laia ki tahine ha cooperative laws. You are performing a criminal law, criminal behavior. Ako i totono ka mui. Ako i mea kulelei. Patu ke kui ka whai kau ka ke kape i au. He te tāno a lere au mulea e au koe o keilo koe ki tātai e rea o ke mafuka ko au. Tai mbea ko ulea au kaila tāko tau whewhine tāki au. He kok tare niti o koe nai o mai rea. Tare niti a ok nai o mai whakateu ngā ki au. E pa koe o ko kore at kate koe. Kako ke mawai o alu whakalelei. Alu whawhe maari e. Alu langa o ngā weke. Ai mea katoa ke ai toi pange o ingoa pe mo. Lai sen koe ko hingoa. Alu ai mea koe ia. Atu koe pe, ai anga ai ngawe, ai kakai, pe mono va, pe ngai mea katoa, mo loto whare o agrisi, o koe ke kau koe ai. O koe ko koe wha mau ki ai. Alu ko whai pe o ngawe ia te koe pe. Whai o ngawe ia te koe pe, pa whai loto rei. Pa ko kore at ka koe ho palpare ma koe mo solofoni solofoni mo le seri, ta ofi. Ta ofi o talahu i. Ta ofi o lofo lau ke whanau e ngo mātua. Ta ofi. A musia kou fo iki o whanau. A musia kou poto o whanau e tai e ti. Ka ke ta ofi o lea ke kakai. He koe ke whakai ni fia i koe saloni. Kai. Mea o shot koe kakai kou nau toi ki mamango nau atamai nau pe. E nai fe yo no ako i. Nai fe yo no ako e ntamai mun whae. Pa ko ksha ka ko ka fefine ko ke fraidi fia ke ta ya ta. Se ko nima. Se ko ki nima fra ki nima iki. O ke pega ke ta ya ke o ki nima iki ko ya te la ve. Ka ki se mai ko fu nima. Ko pato pe futu ke ta mata ta anga. Ko en ko ta ka ko. Ta ofi o fa ngai mea ko ya ke fa ya no fu mo veu. Ta ofi ta la ui. Pea moone toto iwi ale seri o ke alko whakaluma e no mari na e kore at ka koe hamoea. Ka koe o ke whai koe mea koia. O ke whai lahi e koe mea koia. Ke kakai tangata toko lahi. O ke au, o ke whakatetenga pe kakai tangata o nau whai ngā anga paraku o whai ko nau ngai mari. Pea mo koe e interneti. Tuku ho anga whaari e ria koia. Anga paraku.
pa tu ko mo tano aloi pa tu ko mo tano fe ma panga ko ka mo panga o mo hala tata pa tu ko mo tano hiksia tu ko apito o mo fai loi ko me ata ko manatu yak no sila Monu ai ke mo almoto mamatol. O pito. Kau ke fe independent, independent. Kau ke fe mavahe. O te ke te hau ko whakataha ke ui kakai ko ngā ke tala amu ama. Ko ngā mea te lava tala ke ngā override ai ngā ue whi laulau. Pea kou talat ka mo tol ko atim. Ka ikai ke mo whakalerei e mea kon whai mateni koni. Was kamata ke laka hola whakaki mea koa mateni kamata ke usio kia. Kamata ke usio ke ngai mea kota mateni koni. O whai ko ke nea ko veteki. Ayanga ko ni ngau ko ke lava ko mateni. Kai ke lava he tano aloi pea mo politiki mo whakanga ke neanga veuki. Ai whi laulau hei kai lava. Hei kai pe ke lava ia. Ngai foto hoka ko a mate ni fai ki no sila fai be ki no sila ku ha holi ke veuki foi mea ko ni ko nga fu powerful salon motiri la veuki fica o salon ga ke ni veuki al fata be mo fe ma fai ko salon ni veuki lo to pe tatau ko mau motiri la ma tatau pe ke tatau fe ke ha ko ta fe lau ke te fe lau Tako mea pe hoko he tānoa loi ko ya. Ko mo ui pe a ngutu ko kape ho ngutu o i kai pe te lava taufi. Ka ua lava pe kuha. Ua leo pe ke ilo i ho mea ko. Pa koe ke pe heu ke komo ko ha uto taha kai. Tānoa lolo tau mai ko ni e politiki pa whakaori. Poi ka ha mea te ke hau koe ke hau a koe a ke kakai kai. Kage, koe angai talanoa. Ke lava ke mo ilo ye ki mo tolu kon ko mo ma fai me agoni ilo to patoa kropolo ai lafi mai ko katiau ke maheni mo ke kamain mo ke main mo ko maheni pe ku ke alo fai wanga ko na ke fi hawai ko ya ko fi ma ke ma ma fai mo kakai ke alu mo ya pa ko ki tokanga ka to ko wa pe to tol pe chapter vai fonu ko ya fe unga he ko alu pe ko kume kakai fi laula o ke ala kume ta hai ko kakai ni ko o mai ko hoko pal mo saloni ta mai what ha me to hoko ko me to hoko ka pa ku ke awat ka pal ma tu ma ona ke nga we tu stand still and focus ko hai hala fono au donu ke hoko ai ka ku kai ko ya male e ke ta fa ki o lau franga ki kai ko mea ko mana tu ya ke ko tong tupe ko vai ko ya fai afalaite o ko fa malo ka mutol ko tope na munga we tong tupe mo mea ka ko ya wa mai ke foi ke ko ni ka mata ni ke ai ko alo ne weekend ni ma ko ne weekend ono ne weekend ka ha ko tui te lava ke tau tala noa ka ngai mea ulahi ai ko fa malo ka tek mutol ko tope fi kau mai ai ko oslava ko wa ko ya la ko oslava ko wa ko ieni ko lava ko wa ko i a siado mo Portland te ke lava ki soleik ka hange ko lau oslava ke ako mo Texas pa hange ko lau ka pau mo fi mao ke mo ilo e mea ko ni you can put together 10 11 20 peoples ke lava ke ako I need ke ako ki mo tolu pe mo to participate fi pol kalama e ka ki anga ke mo kau ke fi pol kalama te ke mo iloi anga himia ko to pe te mo fai ko nga ke mo understand anga himia to ton ko ke mo fai ke mo benefit lahi au pito ko me ata ko ki mo tolu ko to pe na i he kati o te o whalere fo ke kati i po tu apulelul ko to ape ka mata he walu ke on fulu o te whalere po tu apulelul ko ni mo to me mai pe kati fa malo ka te mo tol ko to ape na lava ke mo to koni he kati he me ko ne to o si fa malo la et ka mo tol ma o fanki se ni ko lava ke to koni ke tapu ne fanga ki pila tau ngawe mo me ka to ko ya mo to me mai pe tangai to na ki ai pe ni ka mo foika no mahana musio mai kono whakari aria ai whanga fo i kahi i hono atu tala no alahi mai kakai ko tō atu ta kwai mo upuha filei kos filei ai ko upuha katoa ko ia
kau moia he kati, o koutu e kati mawahe pe ia, mahalo o pau ni e tolu noa, ai fo i puha ko ia, so ko i fo no ai ake ota, ko ia mo tolu o mo fie, tokanga ke kati te mo tune in he poto pule lulu pa ko kore fa more ate he longwa a mo ngai neongo mahangai rea tai fe unga i he mea ko na mau fai ko si ko kore fa more ate ai e ka ke toi hoko ha mea peheni e ka ke toi hoko ha mea peheni i he polkalam koni e lawa ke mau set au pito ke professional lo yanga kati he poto pule lulu pa ko kore ate ka mo tolu kat katoa pe na hata na aitikite mea stelelia mo nusila o totono au pito ke mo tokanga mai pe fefei homo seniti kapai whakahu ka lere pe whakahu ka le sieri whaafu ofa au pito pe ka pay attention mai ke totonge e whangakimi a kon na te ke totonge hui kōsi ka ko whamaloat lai au pito ka teki moutoro ke aia ko tikiteo pa e ua ki he pare ko tangai manioke mo foika pe ko tangai ufi mo foika ko ia ko poto pule lulue mo no polo kalama Pea kuia e whakataha ai executive kon koe ai patoa kropolo o whaia i he wike ua ai au whemau ke hau ki ai o ai e heni a manatu pea mohono tokoni ko solo a kanesi whe ao pea mo au mo Daniela ko whakataha ko ia ko tui o smau katoa ngai mea katoa ke laiseni mo tau penga kauni hono whakaawa ke lava ke official ai ngahi whakahusirin ko toa peke tau penga account ni ku alpe taimi ku limiti ngai personal account ni ai ngai transfer paanga o ku limitia ka koe business account o ku lelepe o unlimited amount ia ko yo fema ke open level ai tau account ni business ka lava ke whakahoko ai ngai mea ka toa ko ia ko e tau puha hono o atu Australia o motolo mo fao i February ai ka pai au ki ke fao si ko February o mo ki in whenga tamaki pe ko ha ka mo talamai na ke whenga pe American na lava toi fao ka ko motolo mo fao i he aho i he wiki fao si ko February pe ko mau fao na valfa e ai ko valfa ai ko whanga fupini mahalo o ko fute tolu pe pe inise wataha mako lolo toka ke lope ko fia ai na pini pe he valu ai lava foi fale koloa valu o alu i he pini taha i he foi puha taha ko ia o ko whakamalo atu i he tokoni ko ena e whai me siato texisi mo mai ko whakamalo atu ka te koe hiolta tangata eiki kon ko Daniela ko ne hoko ia ko backbone ngawe ko ni he mea kata ko whai o whamalo at ka koe Daniela mo latu Stockton he motokoni ke ngawe kata ko ni ko ia ko puha ko ia ko ngatoni ka tui ko tui ne tok whai no costing o whakahua ngai koloa ke ngai turi ki whare koloa ke ngai whare koloa tau ke whangai whare koloa katoa ai stoka ko ia ko aveatu kai ke ko ke to ia ha mea te manatu i he pon ka ko ia ngai talanoa ke ngai ngawe mo ngai ngau no at ko ni tau frao ko o fekau aki pa mo ngawe pa to akropolo o fai pa mo ngai fangaki hu mama holo fai o recognize au pito pe pa ko hange ko ka ngai mawahe mo ngai fakako vi o pe ko stand still pe ko sio te ke iloi pe ko va ven mai e kai te ke ta iloi ko va ven mai ngai mea kata ko kai ke o tui ku fe unga talanoa ke polo kalama mo ngai mea ko manatu i hake ko poni e whakahoko ko he po to pule lulu pe mo whakataha ko whakahoko mo lulu whakahoko e pe lulu e ahua fitu ko February pe ko hange ko lau ko toki lava ma tolo fa o fe polo kalama tai mini kati pa lele hoko pe kati e to pule lulu mahale awat ka ngai wike te mau fai tu o mo tolo fe ahe mo foi toko naki ke kati ke sapate mo kau he kati he to pule lulu mo male wa to ave ho mo foi to naki ko mo ngai sapate ko ia ko fa malo atu ka pito ka te mo tolo mo me mai ke por kala ma ko keni ko ka u te ta fokireva ke ta u fa mama fa poit kare ka na fe mau ke tala no ke me ko ni ko u hinga he ko kamata ke si ole ngai tala no ko no o mai
ke whakataha koa ka mālo. Kai lava. Kai ke lava whi lau ea mo ngutu whakanga ke na whakataha. He kai te lava tala noa ngutu peia whawhawai mo tai whi lau ke na whakataha. Mo whi lau ke whakataha mo tai whi lau. He kai pe ke lava ia. Kuta o sianga maheni mo tau sio pe ngai toka te rine ai ngai siasi pe ua pe tole foi mea una hanga toka ngai e folofola ka kai pe ke lava ke na whakataha ngai lot whakaristiane neongo ko lot whakaristiane katoa. Koia ko mai ke ngai ngau fa poit kare mo ngai ngau fa ekonomika no langa fonua o hoko peia. Ka ko tu lava ke tau sio i loi pa ko lahi ngai ko tau tala no ko ngai mea ko hoko ke kakai ko lahi ngai e nau understand hono training e kakai ke nau ilo e taimi ko o nau fitaula ke mo ngai mea ko ia mo tu decision to ton ke na fa ko. Agoia ko ofat ka tek motor ko tu te motor mea mai pe ka hau ka por kalama te tau mali leva ke fou e founga to tonu oe ono whakalere por kalama ko ni hui kahau ka nau whi mau ke whai foi lau siwa ko ni he ko kamata ke usio he whangaki i tala noa lau pisi ono whakahoko mo whangaki comment lau noa mo ngutu whakanga ke ai ke whakataha ke malo i kai. Pato hakuro te ne whai bea ngāwe ko ni pai malo i beia i November he kai ke tai malo i pato ai November i ngāwe bea ai kuropolo. Ko ke mau te whi mau matol hato kon ka pau mo ngāwe mo to mo ngai funga baka it's whaafofa whai bea. Ako mau tolo he kai ke lawa ke mau fo i ki mau tolo o ka pau e kai ke mo whataha mo muto. No, he kai ke lawa i. Ka kai ke, ko whataha ko ni ko i Wike ua ko ni ko fe pwede lava ke mau tok layout katoa he executive ngai mea katoa pe ko o fe mau ko ke whakahoko and from there te lava ke tau tok hoko te taun ke por kalama e lava ke fatu e po ate ke tau hoko at ki ai ko ia ka ko ofat ka tek motolo no katoa ni good night everyone.